Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ensa ayamo yabono mogoroba litkolia Jumapili mwancho moligiria chitariki 14 cy'umutinyo gatano na kabera sentundende tokomera na sembeo asogo komanya manganga nyareko bagagwateka kubwatera na munabariki baito bamangana amaye kuko ari nyareko bagusanga muna incho mwancho moligiria gati yabo egari heya imogeti aborokiwa beskuru ya St Joseph Kemasare nabo igo area ya Nyameru konyora gose kubwatanirwa asomo basokano kolenda mu basokano yonigo irera egati yaborokia abona borokiwa abarenge egari eyo imekogenda se chinsemo chiri chia Kisumu gutigerwa chinkoma angati ya mango mwanchombolira ngwarigane tengure nanda seka gitari getabe nyarako batogosanga munase nchira yo wikirano. Kwetera semi mitandao yaito ya Facebook na bogoto bwatia buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News omwancho maligireria na website www.ndizitv.net olito ko bwatera nere koene kebuna chibi chamuleliogi echagochera senchera yobo ikirano ntigakoro kwa Sara Momanya ngoro kwa Josephat Amisi okwarigania sentundende tunyare ko bagi komanyanga nyare ko bagagwa tekatogo chakamayensa ayamoli tukolia Jumapili Kuruase wode ya Masimba se abanyakenyoro ababwate obororo obonene banyarako babago sagana enyomba yomo kagerwa oyomo buobo itiasa kagera nyate ko bakomoita omusacho yomo we myaka ya igate weekend nyate ko bagegweta chinga kibanyarako bakoyestongia enyomba eyo korengana n'abanyakenyoro bwo nigo batebire amakweli ayo anyagusira anyate ko bakone kiwase nchere yobotutu kano kwende goikira boni gati bararora igetambukiro kende gionsi ekikanyarire ko bage koirwa ayeni ganyara ko bakenekiwa ase ensemo ya eventually yere ime ward ya Masimba constituency ya Nyalibali Masaba. Mwana uyu minto njenara kwandire igoro ya mwana ya mayo mwako yote bocha igagitutuka umwe lakini ekaraika ka insist kanywa marua yo tachu wakane deni mwana na bande batindete bakamwaka ono breathing intano breathing warana na yasa to ntende no mu bitari onka na muri biri intano breathing yaro yagareta bona abanyene abaringe no bororo bonge ngware gukani onde ngataje gusamba rino chinyomba kira chimba samba tutirarende ya moye ya yeye yero yari gusamba kiagara mangene taiya naende mangene ara gakare tawo chapokuwa una na igure maoni ya watu kiaberenga ne bintu bya sombe tuwo choro yagare nyambe ya samba ona rende ayabe bana bagi serikali mari yare ko koira mangana ngora egar to yagambe
Tugo tigana roboti urukurwa sensemo gose wodi ya Masimba tuske ase wodi bagainene wodi ya Masimba sensemo ya Gesusu aseritko lero bunenchira eyemo yokwene kyabuna obwaga chibwe kanisa ya Saint Kizito lya Tirimba Catholic Church yanyarire ko bagego ikiraniwa ni gababwatani akorwa ase kanisa iyo naboigo abageni banyara ko bagwikirana asogo sasima na maiga yaye banyara ko bakubwaterana asomoroberio bogo sangereria chibesa ikirachi ko bachikwene kanisa iyo nyarire ko kwagachiwa bakoragwa amono musikeke fasagana anyara ntiganyare ko bagoteba ere omonyene ntachiko bagakwerwa nakwene kyabuno nyarire ko ba igakwena no koboko kwae kwogo konya guchia se kanisa yo asobaganyare ko bagakuburia barai banyare ko bagwesokia eri banyare ko bakoyagacha kanisa iyo nengana boiganyara ko bayekogokerwa naboigo omofada we parish ya Masimba Father Robert Onyonga oyibo igonyara ko bagakwariganĩa abageni abo nabo igokogokera ukubaterana ugosangereria chibeso kwanyara ko bokolekana seritukolia lero Masimba aso gutwarigani gochaga iga ase kanisa iga ya Saint Kizito ya Tirimba twacha kubwatana na biro chango buna muroche nyombe ni kanisa nene na ndonsi ase kanisa ya Nyasaire igo mwikoma chido Nyasaire noro ero kuri mambia ni timu ya nengo twatarire kanisa chinyinge ego twacha gukorera no yari ngikilele gitu rero tontu akorera ego muchango ande twarenge ngano gotema ego I'm also appealing to all the leaders, all the well wishers mubwatera namo toche tuchangire kanisa ile ya Saint Kizito ya Tirimba mwegure budget yabo is 14 million. Abantu baminto nko irali bageli nande ko bakwani ambuya muri mwenzi. Ego tuba tumuchango gayiga sengencho ikanise yaito ya Saint Kizito ya Tirimba. Abageni baito bachire gayiga batakonyire mbuya mono sana tenya sabasenie mheshimiwa Kefa amona abande batomire muchango basiriturera mbuya mono sana lakini moroje kanise yene kanisa eja koira chimilioni 14 karoka egocha koera igonga nande nkwirali bageli ko barigania ase umuchango nde turakora itariki kianda yani amutinyo kianda itariki yemo mutinyo kianda itariki yemo na turatwara umuchango ndasengencho yogo jakobeka mirangwa kidirisha amono guchaka mangana yefro tangana goteba na akire mbuya mono na ira neiria abakristo bonsi abageni baitu mwekese ritukuria rero tuakorirbuya yasa tubwatesie na nduno mufato itatebire ujweke tariki yemo mutinyo kianda na ande tocha sobonge tonyare kubwaterana egere ekanisa yaito enyare kogendera buya tonyekore buya tonyora asto gusasimira raro Imeye kanisa ya Cathedral Kisi nigo omugimendera bwe county ya Kisi Doris Donya Toto nyarakoba wikirana emisaha yo yanyarako okorekana sekelisia ikyo kwana kura sensemo eyo ni Doris Donya Toto nyarakoba gwakera ekegorikerikia basagia Jane zingambye muno aso kwenike kenyare kobage korotota egati ya magendro serikali ya Kenya kwanza yanyarire kobage go ikirana nyaraboni ganyara kobaga kobasemya abanyare koba maiso anene chinga kibagene tokoba bakoroberia emeroberio yonsi elia yokorobekana nabo igoko baboria ngati banyara koba bagutumia amariogo yogotindia. Tunaipongeza na muendelee vivyo hivyo. Mimi kama mama county hata niko na Gen Z. Kwa nyumba vitu zimebadilika na wazazi lazima tufanye nini? Tusikize watoto wetu, lakini pia tuambie as much as we are supporting everything they are doing, you have to be very careful. Careful ni kama ni usifanye demonstration, maybe kama umeweka kapombe, unaweza pata umeumia. Tunafanya ile demonstration yenye iko peaceful. Ama niaje majenzi? Kila kitu kikuwe peaceful, to raise our voices, ndio leaders wetu. Kama mimi mmoja wao nimesikia ile maneno mnasema na ninawaambia mshikilie hapo na hapo kwa amani. Hiyo iko sawa? So mtaniruhusu tu niwachie hapo. Imeye county ya Nyamira nigo ebasi yeskuru ya St. Joseph ke masase
iyo yaimugetie abana gwetani 40 nabo igo aborokia batano nomo ya Nyarakoba ikubwatani gwase omubasokano ang'enensemo ya Miruka koleng'ana na kirori nigo bateba ebasi iyo ya Nyarakoba gegosirio boroso nabo igo korwa ase barachinga kia Nyarakoba gegoyetuma enyumba iyo yarenge barabare amone bara koleng'ana nabo igo oroboti korwa ase Nyagitari ya Nyamira nigo gwetania abana 13 Banyarakoba bakorigorirwa na koringorirwa ase Banyarakoba batatu geti amunango machinde chonsi ase Banyarakoba bakoigorerwa nonye nabo habo Banyarakoba bagotigwa mone chingoma nigo Banyarakoba bakonyora obubwenia bobene. Kwa majina naitwa Kevin Asuga, kwa stage wananiita Road. So mimi nilikuwa kwa stage, tukapata ambulance wakikimbia kwenda chini, ambulance ilikuwa 5. Alafu ndio nilipata msazi, wasasi wawili wakaniambia hebu nipeleke center kwenye accident imefanyika basi ya Kemasare Secondary School. Nilipofika huko na msazi au wasasi wawili, tukapata hiyo gari ya shule ilikonga nyumba ikaingia ndani alafu ikapita, haikuanguka, ilikuwa imesimama. Hiyo harakati ambulance fenye ilikuwa imefika huko, walianza kutoa watoto wanafunzi na kuwarudisha hospitali kuu ya Nyamira. Mimi kwa majina naitwa Delta Munyangi. Mtoto wangu anasoma Kemasare Secondary School, ako form 1. Mimi nilisikia habari saa hii asubuhi leo, nikaambiwa watoto wamepata ajali huko center. Nilipokimbia kwenda center nikiona ambulance ikikimbia, nikaona wacha niteremke niende nione hao watoto vile wako. Sasa kufika njiani huko Nyamaiya nikapata tena ambulance wakipanda na hao watoto kucha Nyamira hospital. Mimi naona Mungu amewachalia na ametutendea mema, kwa sababu mimi naona watoto wetu wanaendelea kupata nafuu. Hivyo sasa tumewarudishia asante, na mimi naona madaktari zetu wanaendelea kuhudumia watoto. Maritande Thomas Okanyakundi, principal ya Kemasare Secondary School. Ya Nyarakoba abana baye nkoenda se participate se music, lakini banyora ajali. Abana bari school ana 24 in the morning around saa 11:30 bagenda babona abana bande ba Nyamira Secondary School abana 16, then kurabo ba set off Kisumu. Unfortunately karawaika ye junction ya Miruka na Kadongo ya lose control ya ruka bump after ya ruke bump ya montara bosi kwenye control ya enda yoka ya cross para ya swaucho emechire. Toligereria ria Nyarakoba korekana isikio rogongo ruagusi nigo muraibwense Daktari William Ruto Nyarakoba gakora omoyega bua amasabo hoyo Nyarakoba gokoene kigwa asorogongo rua central kona kurasa semeyo nigo Ruto Nyarakoba gakoria chiranga Nyarakoba koene kihonyarire kobaga kubabeka abisia bawaziri abarachikoba bakoene kia emerobelio ya magendro ya keraritko gatia bara yabo Nyarakoba gwikirana somega oyo bwa masabo no mokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua ngagutumanya omuriki oito Sam Mienda. Omuraibwense amono mokonyo ye ni gobaikirana ase omusangirikano bwa masabo ase account ya Nyandarua gukwana Ruto nigo ainekia omoroberio omwikiranu yokorongeya serikali. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Muniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Nigo boigo ainekia amagendero au ase account ya Nyandarua. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni 1 na milioni 50. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mairoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo.
kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa. Chinga kiecho nigo agikeria bororo amarua atancheri na korua egekuro egetindi. Pombe haramu, madawa ya kulevya haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu wahangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner, all the way mpaka regional commissioner, they must be on their alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela. Gukwana chinga kiecho omokonyi bo muraibu enseri gatigashagwa nigo agania omuraibu ense kwegwa amaskani nabo igogo sirwa. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumchagua. Tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukana na watu wengine sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana. Nigo boigo aboria abaraibonsi bachorire goika ange abananchi na kubategerera. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa, tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hao raia. Come back here. Na mkuje msikize ground vile wananchi wanasema, ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua report ya wananchi. Ruto boigo nigo anekia amaonchererio irikubokia ense ya Kenya. Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya tutaizalisha na Kenya itakuja kufurahi. Kuripoteria egetaseni Kiandezi TV. Nchenkoro kwa Sam Miyanda. Togo sukamotwe amatuka make magega yomuraibu ense Daktari William Ruto kobuna bawaziri baye nigobono egati yabagwatani bekiama KUDA nene kurwase county ya Busia abanyarako gwesokia na kumuboria omuraibu ense ngachinga kyara chikobaga gochora bawaziri abayanyarako bagakubairania egati yabawaziri habo barenge bagokora emiremo yabo buna ebwenete kurengana abagwatani abo bekiama KUDA nigobate biregati yabawaziri nigo banyarako bakwene kyanga abanyarako babakubika emirobiri ya magendero nabo igogosira chiwizara ime yense ya Kenya. Sio cabinet secretaries wote walikuwa wanafanya kazi finyu, kazi mbaya. Wengine walikuwa na integrity, walikuwa wanafanya kazi nzuri, na kwa wale ambao wachache walikuwa wanafanya kazi nzuri, tunaweza peana mfano waziri ambaye ni kijana yetu wa nyumbani hapa Busia, waziri wa michezo na vijana, waziri Ababu na Mwamba. Sisi kama football Kenya tulikuwa tuko band, hatukuwa tunacheza mpira. Ababu amenegotiate, akarudisha, akatoa hiyo ban. Akanegotiate na FIFA, saa hii Kenya tunacheza ball. Amenegotiate tena na World Aquatics. Saa hii wale wanaswim, swimmers. Saa hii wanajivunia, wanaweza compete sasa. Wako kwa map. Anafaa kae na angalie, aone ya kwamba those that were performing, they should go back. Aongee na watoto wetu, wawasikize na wakubali ya kwamba hao watoto hao watu
Kubwatakana na okogania kumurai bwense na bigo barai aimese ya Kenya buna serikali nyare koba gegokora chingwana chiabene amona ba Kenya na barai ao nigo no chingwana chigendete koba chiko bwatukwa kubwatakana ngane yo oyo bwango iga no mofado somo bishop we diocese ya Nakuru Cleophas Oseso oyo nyare koba ga koganingo morobiri yo nyare koba go kwenekiwa asenjira yo bwasio kuna bwo kwenekia buna banyare koba koleta ekegorikeria gya Gen Z asumurobiri yo chingwana buna enchira emo yabarabukwe wali bagalia bene banyare koba bakwerera okwemurugani kwabo nabo igo egati ya mange alia kerokende bare kugania serikali ya Kenya kwanza nyare koba gikirania ase abakenya bonsi. Generation has arisen and is demanding. It's demanding accountability from the government. It's demanding the human rights that are being violated. It's demanding that they be listened to, and which is proper. It's quite okay that that they should do that. You know, we are talking of a generation that is different from a generation that we grew up in. Wanjomo ligelia horoboti oru kurua se diocese ya Nakuru noro gogotoikia se omotimoko omotangane ime ya mayense yemo yebono mogorobango enda somotimoko mwingekegima ingwirana nde amono mogeni one Bishop Josiah Onyancha turanyara koba tokwanira abiri atata yenyare koba ga korekana ase omukobyo nyare koba gwetane wiki yenyare koba igotwara amaonchererio a imense ya Kenya ntwamora umuraibwense Dr. William Ruto okobunera are achiwizara gosaba tenebe chiwizara bare abawaziri abo gokora oboncholia asoboteneri bwabanyanyimba ayanigo achire chingaki amaberera hagenda koba kwenekiwa anene kurwa sekyombe kelia gya Gen Z asabange bagoteba nigo bare nogo semere ngamaoncholia yo nachikoba kwenekia omerobelio ya magendro wikiranirwa ase chinsemo angati yali amanga turanyara koba tokwana mono mugenone echinga kibono turanyara koba tokurwa se omotimoko oyore omwenge kigimai kerangere kiago nelibori lyago nigorira berie ngencho kigima togenda toskari ngo chande ase kakitari gatambe.